دما خوش ببینرین هجا ایرو دوی جوتمه 2023 جه روژان روژا دوشمه بویر و گشتانین هری سرکی و هری بالکش یین لسران سری جهان رودانه امی جاره کدن هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچه این جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کنده دما خوش ببینرین هجا می ایروژ آلوزی و روشک مترسیدار یا لنوا پارزمین اروپایی دست پی بکن پشتی ایریشا روسیا یا سر اوکراینی و جاره ایدی سربستان و کوسووا جاره کردن هاتن پیشبری هفدو ناتو روشا دنابر آلوزیان دنابر وان هر دو ولاتان ده به فکارش بروی اکل سر داخواز ناتو و انگلیستان 600 لشکرین خواه لسر سنور کوسووایی بجه بکه. لسر داخواز ناتوی هزین انگلیز و دمسیونا آشتی یا کوآلیسیونیا لکوزووای دبینه بجه کرن. داخویانی وزارت پاراستنیا انگلیستان ده هات راگهاندن پشتی بویرین 24 ایلونی ین لباکور کوسووای بریارها داین که هزین وانج بو ارکا آشتی یا ناتوی یا لکوزووای بینه بجه کرن. بردفک ناتوی دیلان ویتی داخویانی دایی ده راگهاند کوشبو که انگلیستان هبونا ناتوی خورد بکه و نیزی 600 لشکران لکوزووای بجه بکه. دیلان گوت اندامین دن این اتفاقی و لشکران بشینن و دیار کر که اف بریار ایریشا بتند 24 ایلونی لهمبری پولیسین کوسووای بیک هاتی و علوزیا لهرمی یا زیده وید شوپینه. سرک وزیر کوسووای آلبین کورتی راگهاند که کومک بچکین گرانج نیزی 30 کسان پیکتی اف ایریشا تروری پیک آنیا سربستان جبو یره برپرسیار نیشانده. سروک سربستان الکساندر فاسیس پشتراست کر که بو یره کود انجامی ده پولیسه کی کوسووای جیانا خوش دستا جعالی سربین کوسووای وحاتیه گرن. روژا یکشمی لباکور کوسووای مأموره که پولیسه ارناووت کوسووای هات کشتن. حکومت کوسووای جی روژا شمیه داخویانی دا و بانگ لسربستانی کر که یکینه این خواهین لسر سینور پاش و بکشینه. کوسووا به جهبونا لشکر یا لسر سینور وکه گف دبینه سررکان گشتی انگلیستانی ادمیرال تونی راداکن کنر خاندن نوید داخویانی دا جه گردگوت در وکرنا پشتگیریا میاجبو کفوری پابندی بونا میا بینا براجبو ناتوی و اولهی هرما بالکانا روژاوانی شانده. کیف ایدی هیدی جی خود دنوا یکیتیا اروپایی ده دبینه جبو وی اکیجیم ایدی لنوا یکیتیا اروپایی جی داخوازین جبو بجداربونا کیوی لنوا یکیتیا هر کود چه زیده ترده به وزیرین کارین دروه ین ولاتین یکیتیا اروپایی جاره یکمین لپایتختا اوکراینا کیوی کمبون و جاری اندام او ریوبرین تکلیه درو او اولکاری یکیتیا اروپایی جوزیف بورش جی گود پاشا روژا اوکراینا یم دنوا یکیتیا ده وزیرین کاری درو ین یکیتیا اروپای جاره یکم لپایتخت اوکراینیا کیفی چیویان. Наш час вичерпаний. Пане президенте, я дуже вам дякую. نونری بلندی پولیتیکین درو و اولکاریه یکیتیا اروپای جوزیپ بوریل داخویانیا خویل سر پلاتفورما مدیا دیجیتال دوها گوته. پیش روژا اوکراینیای دناوا یکیتیا اروپای دیه. Європейської родини. Трошки раніше сьогодні обговорення, яке ми провели, продемонструвало, що to participate on the events to honor the Ukrainian combatants. Today the Minister of the بوریل کو وزیر کارین دروی اوکراینای دیمیترو کولبارا لبرگه حاجبینا نفرمیده جیوینکی چپامنیه لدارخسته دیار کرگوی وزیر روشا داوی شر و دستکا کو اوکراینای را هاتیه داین بنرخینن. بوریل دست نشان کرگو وزیرین همو ولاتین انزام لکیفی لحف جیویان او بریارداریا خویا جبو پشتگیریا اوکراینای نشاندان. بوریل لسر پرسا درباره نبونا پاکتکی نویا آلیکاریا لشکریا جبو اوکراینای ده پروژه یاسایه بودجه دمکی امریکای ده گوته.
افشر انجامین کور لسر تواهی جیهانی هیا. دباکو جهر کسی لجیهانی را وصاخویانه که لجبو ما اوروپیان افشر تهدیدکی هبونیه. بوریل دیارگر کو دیتیا کوریا دارین دولتین یک بین امریکا ین کو پیره هدیتن کرنجی دخوازن پشتگیریا خو بدومینن و افتشت آنی زمان. او باورن کو اف بریار دی جنو و بینرخاندن. برپرسی بلند بریانها راگهان زبو کو جیوینا وزیران یابه و 19 ایلون لکیفه پیک وره لجبر سدمین اولهی آگاهی پارون نکر بو. بلیم به پارزمین آسیا ویجاری دوام بکن اوشی حریما قرباخ جایی که اف دمک دریش هم در روژاوا حریمی و هم جی در روژاوا جیهانی دیه پشتی تکچونا ارمنستان یا لحریما قرباخ جایی ویجاری لپیشیا ایریوان روژین زحمت خویادی که ایدی لنوا ایریوان آلوزی او خپشاندن لدیجی سرکوزیر لآلیه که لآلیه که دن سرکوزیر ارمنستان پاشینیان روسیا و روسیا جی ریبریا ارمنستان جروشا لقرباخی توانبار دکه لیا دیار اوکم لپیشیا ارمنستان روژین زحمت خویادی که Ermenistana ku piştî Qerebaxa ciya ket bin kontrola Azerbaycanê rastê pêla penaberan hat. Laliyekê ji bo bi hezaran koçberên ku malên xwe terikandin û xwe spartin welatê, laliyê din jî nerazîbûna gel ale dijî rêveberiyê zêde bû. Pîvanekî din a krîzê jî têkçûna têkiliyên hikûmeta Serokvezîr Nikol Paşinyan bi Rûsyayê re ye ku li herêmê rola garantûrê dilîze ye. Xwepêşenderên ku hema her roj gulanên paytext Êrîvanê dadigirin daxwaza ji karavetina Serokwezîr dikin. Xwepêşender Serokwezîr Nikol Paşinyan bi wê yekê tawanbar dikin ku ew Qerebaxê naparêze. Ermeniyên etnîkî yên Qerebaxê jî piştgirî didin xwepêşandanê. Which happened last year, but beyond that, we're in a kind of a limbo, and I think it's very important to move forward. Pisporê Kafkasyê li Chatham House, Lawrence Bors dibêje li hember Nikol Paşinyan hêz û bêhêvîbûnekê pir mezin heye. Divê hikûmeta Paşinyan ku duwarê aborî de tengav dibe bilez xanî, lênerîna bijîşkî û kar peyda bike. Tevî ku diasporaya Ermenistanê soza alîkariyê daye jî li ev rewş ji bo welatê ku li bêjahiyê ye pirsgirêkên mezin ên aborî û lojîstîkî derdixe holê. Çavdêr dibêjin ku xwenîşandan û nerazîbûnên li welat nîşana dîroka rijandina xwînê ye. Maximalist positions played a part in Armenia's defeat back then that people said that Thomas Dewal xebatkarekî paye bilind ê navenda Ramaniya Karnegê Awropa dibêje. Di çanda Ermenî de celebek kevneşopiya kuştina siyasî ye. Çavdêrê mîna Dewal hemfikir in ku Paşinyan hewl dide vê hêrsê li dijî xwe ber bi Moskovê ve bikişîne. Moskova ku serveriya Azerbaycanê ya li ser herêmê qebûl dike, Ermenistanê bi wê yekê sûcdar dike ku bi ziyan dayîna rûyê xwe ber bi Rojava ve têkiliyên xwe yên bi Rûsyayê re xera dike. Исключение для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп. Wezareta Karê Derve ya Rûsyayê got, em helwesta nelehev a rêveberiya Ermenistanê ya ku di siyasetê de ji hev dûr ketiye û li şûna ku bi Rûsya û Azerbaycanê re ji lêze bixebite, ji Rojava dixwaze rexne dikin. Может, дескать, мог проходить мимо того, что происходит. راپورا لیکولینا شواتا لهولا دعوت یا لباجوری حمدانی یا عراقی ادیهات اشکره کرن ده وی چارچوبه سروک کمیسیونا لیکولینی کو پیک آنیا راگاند کو جبر ده وی هولیده گلک مادین سوتمنیه لی هبون شواتا کو درکتیه ده دمک کنده لهولی بلاو بویا جبر شواتا کو درکتی هر چی قاسی هات راگاندن سوچه کسی که با آوائی که راست راستی ده تونه بجی لی گلک برپرسیار جه ارکیوان هاتن گرتن.
راپۆرە لێکۆلینیە دەربارەی شەواتە هۆڵاتداوەتی هەڵبژاروکێ حەمدانیە مووسڵێ هات پارڤەکردن. شەواتە 26 ئیلونێ دەرکەتی ژوێ ڕۆژێڤەوەکە یەکیژ ڕۆژەڤە سەرەکەی هەڵوەڵاتە. لە گۆری راپۆرێ دشەواتێ 107 کەسان ژیانە خۆشی دەستانە، هەروها 8 کەس ژی بریندار بوونە. سەرۆکی کۆمیسیۆنا لێکۆلینی سعد فالح دەربارەی ئەنجامین لێکۆلینی داخویانێکدا. سعد فالح دیار کرد و شەواتە ئەنجامە شەشتیان دەرکەتیە و هەگوت دهۆلا داوەتەیە لە حەمدانیەدا گەلەکی مادەین شەواتی هەبوون. یەکیژە سەدەمین سەرەکیین شەواتێژی فیشێکین هەوایی بوو. جبرویکی شواتا بلزل سالونی بلا بو. فالح دیار کرد شوات نب قصدی بویا لجبر غمساری و شاشتیا خودین داوت درکتیا. وزیر کارین هندور عبدالامیر شمریجی دست نشان کرد و کسین دو شوات دمرنا و که شهید دیتن. جبر قضایا کرودایی هن رایدار نافچه ارک هاتن درخستن. شمری دیار کرد و قایم مقام شاردار و رایدارین پیوندیدار ین سازیا پاراستنا سویل آخاندانیج ارک هاتنه گرتن. هروها اوی سوقی دادگیه بینه کرن. Almanya ji politikaya şefê rejima Tirkiye Erdoğan yên têkildarê welatiyên Tirkiyeyên ku êdî hemwelatiya Almanya bi dest xistine nerazîne, diyar ku ev yek gelek caran di serdema berî de di navbera Serokwezîra Beriya Almanya Angela Merkel û şefê rejima Tirkiye Erdoğan de hatiye nîqaşkirin ji ber ku herî dawiyê Merkel anî ziman ku wî rasterast ji Erdoğan re gotiye ew Serokwezîra welatiyên Tirkiyeyên li Almanyayê ne. سەرۆکوەزیرە بەریا ئەڵمانیا ئەنجەلا مارکل ji ber salvegera yekbûna Almanya di hevpeyvîneke li gel kanala giştî ya ZDF de îşaret bi hevdîtinên navbera xwe û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan de kir. Angela Merkel balkişand li ser wêyekî ku wê gotiye ew serokwezîrê her kesê ku di dema wezîfeya xwe de bi awayekî daîmî li Almanyayê jiyaye wiha got. من gelek caran bi Serokkomarê Tirkiye Erdoğan jî li ser vê mijarê axivî. Markelê diyar kir ku di hevdîtinan de mijara ku berpirsiyariyên nifşê duyemîn û sêmîn a eslê xwe Tirk ên li Almanyayê dijîn ketiya rojevê û eftiştanî ziman. Min hertim ev yek ji Erdoğan re gotiye. Hişyar be ez serokwezîra wan im. Serokwezîra Almanya berê daxuya kirin ku Tirkiye li Almanyayê dijîn perçeyeke welatin û destnîşan kir ku di van salên dawî de hejmara kesên ku bi awayekî daîmî li Almanyayê bi cihbûne zêde bûye. Wê anî ziman ku peywira entegrekirina van kesan bi civakê re dewam dike. Ez kesên ku dengê xwe didin afdeyê fam nakim. Angela Merkel her wiha balkişand li ser mezinbûna Partiya Rastgir a tundraw a alternatîv ji bo Almanyayê ku gav bi gav bandora xwe li welat zêde dike. Merkel dazanîn ku li gorî anketên dawî aft bûye duyemîn hêza siyasî ya welat û got li ser pişta kesên din xwe cuda nîşandayîn û hewildan bi vê riya puan qezenc kirin. Li nêzîkatiyeke wisa ye ku ez bikarim bipejirînim. Serokwezîra Beriya Almanya Angela Merkel diyar kir ku ew fêm dikin ku di nava civakê de li ser hin mijaran hîrs heye wiha bidawî kir. Ez nikarim piştgiriya fikr û perspektîvên ku tu eleqeya wan bi toleransê re tuneye qebûl bikim. Di nava vê civaka demokratîk de mirov dikare rexne û hêrsa xwe biriyên din jî bîne ziman. Belê çekên nuklerî xwe yek ji rojava serekiya li Koreya Bakurê û têkildarî vê yekê ji vê carê Ajansa Enerjiya Atomî li hemberî vê yekê bertek nîşanda û ragihand ku ev ê cezayên nû li ser Koreya Bakur ferz bike. Koreya Bakur jî careke din bertek nîşanî vê yekê da û got êdî ajans bûye berdevke kirêkirî yê Washingtonê. Koreya Bakur ji ber bejdariya ajansê di kampanya zextê ya bi pêşengiya
دولتên Yekbûn Amerîkayê de ew şermezar kir. Ajansê ragihand ku ew ê li ser bernameya nuklerî yên Koreya Bakur biryarên cezayê nû bidin. Her wiha bank li Koreya Bakur kir ku bernameyên xwe yên nuklerî snûrdar bike. Piştî vê yekê Koreya bertek nîşanda û ajans weke berdevkê kirêkirî yê Washingtonê binav kir. Berdevkê Wezareta Piştsaziya Enerjiya Nuklerî Pyongyangê biryar weke encama komploya Amerîka û hevalbendên wê binav kir û got ve Koreya Bakur di vê mijarê de gava baş ve navêje. Berdevkê Wezaretê her wiha diyar kir ku rêveberê Ajansê Rafael Grossi bi belavkirina çîrokên derewîn hewl dide atmosfereke zextê li ser Koreya Bakur çêbike. Belê Komîteya Xelatên Nobelê jî xelatên di derbarê tibbê de diyar kir û ev xelat ji bo Katerina Karito û Winsan hatin dayîn û van kesan ji ragihand ku xelata ku bi qasî $1 milyon heqê xwe yê pere heye ew ê vê pereyê jî li kesan bilav bikin. Xelata Nobelêya Tibbê ji zanyarên Katalin Kariko Drew Westman re hat dayîn. Van zanyaran teknolojiya merna ku di hin derziyên COVID-19 de tê bikaranîn pêşxistin. Teknolojiya merna ya ceribandinê li çaralî cîhanê wekî derziyekê COVID-19 di dema pandemiyê de hat karanîn. Ev teknolojî di derziyên Covidê de ji alî kampanya dermanxaneyên wekî Pfizer-BioNTech û Moderna ve hat bikaranîn. Heman teknolojiya merna niha ji bo nexweşiya penceşêr û nexweşiyên din tê lêkolîn kirin. Zanyar di wê baweriyê de ne ku karanîna derziyên bi teknîka merna ji bo pandemiya COVID-19 hatine pêşxistin dibe û ji bo gelek nexweşiyên din bibe pêşkeftinekê bingehîn. Li daxuyaniya Komîteya Xelata Nobelê de wiha hat gotin. Xwediyên xelatê divê dema herî aloz de ku jiyana mirovan di nav xeteriyê de maye ji bo pêşkeftina derziyê bi lezek bêhempa tev digerin. Teknolojiya kevneşopiya aşiyê rê dida karanîna agahiyên li ser asta vîrus yan jî mîkrobê ka çi qasê bihêz yan jî lawaz bûye. Lalê din vaksêdanên merna kopîkirina avahiya genetîkiya vîrusê digre nava xwe. Zanyarên ku xelata 11 milyon korona Swêdî girtine wê parve bikin. Sala Bûrî yek ji damezînerên paleogenetikê Svante Pabûyê ji ber xebata xwe ya li ser pêşveçûna mirovan Xelata Nobelêya Tibbê girt. Xebatên Pablo ji bo keşifkirina belabûna mirovan ya li ser rûyê erdê bû alîkar. Di meha cotmehê de wê di şaxên fîzik, kîmya, wêje, aştî û aboriyê de xelatên Nobelê bên dayîn. Berîbînerên hêja li bajarê İsmaîliyê yê Misrê agir bi avahiyeke bilind ket û di encama vê de herî kêm 8 kesan birîndar bûn. Li gorî çavkaniyê nexweşxaneyê agir bi yek ji avahiyên bilind ên li bajarê İsmaîliyê ketiye û di encamê de herî kêm 8 kes birîndar bûn. Nexweşxaneyên meziniyên li bajêr ketin nava alarmê. Îdareya Ewlekariya ragihand ku ew hîn nizanin bêşewat serê sibehê rûda ji ber çi qewmiye. Ji dîmenan tê dîtin ku agir bi tevahiya avahiyê ketiye. Wezareta Tenduristiyê jî 5 ambulans şandin cihê bû yerê. Di tebaqa 2022 de li Qahirê agir bi dêrekê ketib û herî kêm 41 kesan jiyana xwe ji dest dabûn. Dadara 2021 de li Qahirê agir bi fabrikayeke tekstîlê ketib û herî kêm 20 kes miribûn. Sala 2020 jî ji ber şewata ku li du nexweşxaneyan 14 kesan jiyana xwe ji dest dabûn.
ولی بینرین هیچم لبردگیشین داویا بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی الصبح جارك دن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیده ارشاد بختار بن